Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Syabtina amul ja'aki para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, akhussu bidzikri wa ta'zim, ajunan semolja Kiai Haji Nailur Ridha, ajunan semolja Kiai Haji Harisul Umam, ajunan semolja Kiai Ahmad Zubaidi, ajunan semolja Kiai Abdul Hamid, wa man ma'ahum minal ulama wal asatid, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat sahibil hajah Kiai Sya'rani sekeluarga, sepagi hari semangken membeda acara istighasah dalam rangka cungrocung pernyoonan esaporanah dari almarhumah Hasiah sareng almarhum Bahri. Semalar muka beliau berdua esaporah seteja sana. Seteja para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari semangken beten kaula sareng ajunan yonceng sareng tuan rumah. Karena yonceng gak dinto para rabu ereng pareng sareng tuan rumah. Disediakan dengan segala macam hidangan ya torakid ke ajunan karena bacet yonceng. Mun maksa entar ya kadang tetap moh benreng pareng keng kuntak sebagus ben onjengan kada hari makan. Karena mo yang mamangki nemu kopi, nemu teh, gimon je abesa, aing. Kadang mun je keburuna, pas tak ketemu benda apa sakali. Iki kan? Sami sarang orang gak akhirat kan. Bila orang gak ditopacet yonceng, dipersilahkan masuk. Canak-canak mahasiswaan makin oleh reward, oleh penghargaan, kopi bodoh. Bida ben orang bara rabu bajet maksa masuk. Bila maksa masuk, abid si maksa ari. Lain lamari leso kapi guru, buru masuk. Malar muka kau leban ajunan gue laku yonceng bajet. Esare, amin. Jadi gue leban panjenengan gadinto esare. Esare gadinto bara rabu, ya montak geng pak sepak, manarat esare. Malah ada orang-orang tertentu kak dito eka kerong ben swarga. Eka kerong baca. Lalu muka termasuk sampean kapi. Amin. Salah setengah tegal gua gangku jak bahas kapi jak beni imtihan ni.
Kira semampu namarin pura. Jarang nikah, mon nikah bah nerangaki bah tepak kan nuzulil Quran lagi. Pada bedekian gak dito para Rabu, bah tepak ajaran apa. Jarang nikah anu bek luas. Jadi marin dan gula matur. Bade para Rabu orang gak dito pacet yonceng. Yonceng kok ika kerong. Sehari cek leka kerong nih. Nyaman pada benambian kerong kering bebini geruang. Jadi mun la kerong bani kepahingan bengen modal. Keng risiko na bada. Ika bala. Yang sambian tak apa burung. Tegal kiai gula magita masuk kan ikaw bama. Orang ika kerong nak nito ma. Lagi orang ika kerong. Kento rata-rata para Rabu terapas. Jeli ika kerong. Swarga kerong umpama. Ya kapuru. Jak yolok mana? Dari rumah. Pak Jorak leburu kamu boleh. Ada ban eka kerong ban bidat dari gi. Eka kerong ban bidat dari kan itu para Rabu lepas benar bidat dari siapal pala nyoon ka Allah. Nyoon ya Allah bila da pangki gadis. Maku ni roter wapti nanti laki ngak gadis. Tuli pa mati akin. Leburung. Leka dito beni bidat dari sekerong swarga. Seswarga kak dito nikmat tangkung tangkung. Nikmat taga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat setak padang ke mata, nikmat setak pernah ikeding ban kopeng, nikmat setidak pernah terlintas dalam hati. Coba. Ini kebah kerong. Ini kayak tenang ya. Telepon. Coba ini ke ruang terbuka nih. Seraan saya ke kerong nih kan. Sambian termasuk amin. Tong talil Quran orang selebur maca Quran. Ya mau tak masuk, ya ini boleh. Dua wahafidil lisan. Orang saja gelesan. Ya mau ngeceper melolo. Wadmut imil jian. Orang selebur abri deer. Ka orang-orang selapar. Kimangken nih kan? Hah? Betaiki kah? Kenapa? Senomor 4 ribariin guru gulaban sambian guru wasaimin fi syahri Ramadan. Sih. Berarti masuk gulaban sambian. Iya si kena. Jak noro amin mun setak kena. Sudah. Ya kadang ada kan setak kena guru. Head mendadak guru. Santri Al-Bustan kesokan. Pocur sampean modok terus. Oke. Pon. Sepertama orang selebur maus Quran. Orang lebur maus Quran gitu ke kerong ban surga. Keng rata-rata nika ampun keluar niki out of context nih. Iya bisa kiban dan gula orang lebur Quran gitu jangan umur. Semakin pada jamaah haji Indonesia tertua asli Pamekasan dari kecamatan Propo. Umur 119 nyaman Harun. 119 kan? Biar dari umur to seket. Mati kabeh kombo yang ngaramun itu seket dulu. Contoh seket. To seket. Kak Dinto umur 119 ternyata beliau gento baca ahli maos. Basa-basaki bandan gula si waktunya yang tarin sarang kasih haji oleh Pak Haji Abdul Halim. Yang tarin perpan maus Quran. Boleh. Hubabah kemarin yang wafat itu umur berapa itu sepuh. Hubabah Fatimah binta Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Lebur maus Quran. Tetira rata-rata orang maus Quran kan itu lanjang umur. Apalah apa mak lanjang umur, pikirnya tenang. Makanya nih dalam setong keterangan bahwa tak usah maus Quran panika. Kan yolati ampon berdeganjaran. Jadi ajunan kan itu tak usah maus buntan. Lah buka sampai abah di atas ke bawah.
Betul. Lah jadi jarang mani balai. Engki. Ha? Sami zarang ajunan minabi mios ke Mekah, terteka hajar. Maulat tiga Ka'bah gak bisa. Ganjaran nama. Tak minabi tahu. Maulat tu. Makai gun ka sambu. Ada semin aja jadi. Ombang. Ganjaran. Gus Koyum lasem. Gus Koyum lasem. Ada bu. Kenapa rata-rata kiai sepuh itu kok penglihatannya tajam? Saya beri contoh setong contoh yang kayak itu Ki Maimun Zubair. Penglihatannya tajam, suaranya persis ki dengudah. Semangatnya luar biasa, morok luar biasa. Baru kan maus Quran. Maus panika make hafal, kak dintoki lebih bagus ngastanin mushaf. Ketempeng langsung berarabu langsung maus. Maus Quran. Detik lebih bagus ngastani mushaf. Jadi mushaf itu teku. Sehingga dari Ibnu Abbas, Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, kak di Rabu beliau ada bu nafseren ayat illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jarang ni watini waz zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Tati illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ni kata buna beliau jabun Ibnu Abbas sapopoh dari Gusti Kanjeng Nabi summa radadnahu asfala safilin kak dito jaipon yuraddu ila ardalil umur, dikembalikan kepada umur hina. Umur hina ini kan apa? Ngeloleh. Mari ngakan, jangan kita ngakan. Wah, sampai pada ngocak, di kok mata dek ring jep ngijep bisa ngalih. Padahal itu gue. Dikuru ngelolehnya man. Lah, untuk bisa selamat jaipon dari ngeloleh gak dito, syarat ada dua. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang seiman dan amilus solihat, orang yang ngelakonin as-solihat, kelakuan-kelakuan bagus. Ai, nah ini kejawan. Ai qara'u al-Qur'ana, orang-orang yang selebur maus Quran. Jadi mun tak ngeloli aja pon pelebur maus Quran. Jarang bagian Quran ini macam maus ini. Jarang pon. Song kasebulun kole. Pulan ngaragen jernar aja jarang sahur pole sabolo. Jepon Ustaz Das'ad Latif berwa, kenapa lah kok bagus baca berani? Ya karena pahalanya balasannya surga. Andaikan balasannya kipas angin, tidak berat. Wah surga. Bon, maus Quran. Nomor dua, hafidil lisan. Teorinya lisan kayak itu kan dua kan? Pilih satu di antara dua. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ampun mari mon. Mun ada buah apa bagus. Mun kira nebes dalam besa, liyasmut. Neng. Cak ning mau ning. Mun cetak ning. Mun jok ring bade dan kadang gak ditunggu leban banjir dengan mangki noreng lebah oning kepe. Ipon ta ini kenyelak kok. Mun gak salah kan padahal tak tahu apa. Bade ki. Banyak. Ini ngaki guru belinyet. Engkau beri tet aning Jember tetep mau benan. Wah, iya lah kan padahal tak tahu depak ke Jember. Oma tahun na guru ning. Oma tahun. Guru make tepo kadang berharap oma tahu. Setiarnya ternyata bakil Jokowi di Prabowo. Mau iya ring beri jadi padahal tak ada apa. Oke, jadi ning tahu ning mau ning guru. Sok tahu guru lah. Sok tahu na guru guru saya tak mangke. Mun tahu sepa, mun tahu tak sepa. Hambui hafidul lisan. Terutama sebek rawan karena nggi gerua. Saya seragam gini. Rawan gini kan. Kenapa polan para Bu?
Pacet panigan ini icipta ben Allah pacet maaf saporan abek lebur. Dan menjadi ciri khas. Tore tak berjajah. Beda orang laki abang tak menurut tak baik kocak. Colok bini deh. Ada. Jagil lah, pakai kubel. Jadi tak akil sekali. Bangga orang laki ni kamu. Allah. Abi ini gimana? Bangga. Orang laki ni kamu di bini. Munjan gula berada. Bu saya usaha siap ni kita ring gundua. Nama. Setong naremah usulan. Orang bini itu karena usul mulu. Datang pengajian guru ngagak tedung anu gila santri ngak nikah anu usul mulu. Etina tedung bekel. Etina tu dah lesok. Mula siap ngak ni ngak siapa? Jadi kadang mana ada pun tak salah, bentah salah tak bentah salah. Mana saja. Kedua kamaratin berenggula. Wah, ratin jadi artis. Oh, berdering Latin. Kejak sedang mendatang, tapi atanya. Aku tetap mau boleh berdering Latin bang, kamaratin gulu. Ya Latinan mbak, aduh ngenyek. Salah boleh. Bodoh boleh tetap mau boleh. Kedua Latin je. Duh, kau dapat jangan lah. Bang, duh, lengan pul. Saya seragam. Yo, ambian orang muslimatan. Kanto. Saya morong serang. Peleg ya. Ya tak kau berdero. Tak iya yo. Wengki kok. Ada ya, kayak orang apa kok? Ada tukang promosi sekolah yang hebat nih. Langsung tunjuk hidung langsung. Ada yang belum bola. Belum bola, pakai dah seperti tu gimana? Ya bola berdero. Allah, ni serneng. Duda remasan nerangagi, ya mon pikir tak pung sabung. Lu nyari si guluwing gua. Nyari si guluwing gua. Ya Allah. Tetapi bagi yang dak si guluwing. Allah, nyari si glinding. Dalam kong buk, buntan agaja. Yang mau nebas serius pada. Celana. Pun tak temu mana minta bini tak lepas. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Bon. Terutama bini anu sangat tete. Si banyak memasuk ke neraka itu jepon dua lubang tas baba loros ni kan. Aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara. Ni kan al-ajwafan, dua lubang. Sepaling banyak memasuk ke neraka. Mau dibalik ibadah banyak masuk ke surga dua nikah. Nikah mun lebur dzikir surga. Mun sampai pada maring bebini aja ge ongku kan nikah, kemaluannya dijaga, auratnya dijaga, petengan ya. Surga nih. Mangkan gula senang pada muslimatan di mana saja. Kak ditongireng laju tekin. Sebab memang betul-betul awam masyarakat nih Pak. Awam. Banyak pertanyaan saja ponten gula. Ini pertanyaan sangat awam. Karena memang tidak tahu. Gula setong contoh ibrina uning. Panjenengan kemarin nak. Ya uning pun pada uning dia berarti benih awam. Ya pada awam berarti. Dan gula pernah ngisi pasaan. Pasaan gak dito berde ceramah. Keng ceramah gak dito berbentuk lain. Agak ceramah dialogis. Gitu. Pas bener tanya. Tanya dengan nikah. Tanya jawab nih. Ketipon apa ke? Gula lejek sangkana saat tarawih keng maksai gua. Terus oleh 5 kali salam, gula sagap biya jolo lesok ke.
Lepas kekap gule sampai mari. Ai, ya boleh jangan. Tetapi mian tak bisa kali. Ton. Tetapi gule pasar aki ke imam bay. Ya Allah jangan gule. Hari ke awo, boleh jangan gule. Tetapi lah tak tahu jak berderukun gauli tak tahu. Lah tak tahu. Tetapi pakai Fatihah bah kekap dan. Mulai soy kok. Ini kau mendengar apa? Mau ni? Ya, bada boleh gula oning morok dimin. Pengorek pengajian sopu keng beni ning compo luar. Bada pengajian sopu ning stong masjid. Ni kepada orang budget letak oning waninga. Ni kebek sepom pun lestari haji waninga. Ni ngoning asolat sunnah lestari na sopu. Usolli sunnatan ba'diyata subhi. Tetini ke siapa aja? Tegur bisa kanjang. Cih, mah bujang sunat marin sopu pun. Tak ngidingake dia pun lorang. Rasa, muslim. Cok beda solat sebelum mah pejang wajib dan samarin pejang wajib. Ari kuncur naraja iku. Tak boleh pokol rata. Jadi magi bari sopu wah beda solat sunat. Padahal tak ada. Lah ini kan gara-gara apa? Gara-gara tak tahu awam. Mangan terutama binian ke ento paling rawan. Terutama ning bab najis. Sehingga sedeer guleban sambian sehingga kalampi guleban sambian ulin ginika. Ginika mun bah tak tahu rakora, tak tahu sasesa, tak tahu jaran beco beres, tak pernah najis kepin. Jadi usah ngastep, makanya muslimatan penting. Karena laki ni tak kira bisa morok. Morok kenapa? Tak yang nama nebeko. Dekat dem menara bumi, ibu noro muslimatan, dek waki berjelake. Lah, noro muslimatan menoro, dedak emak ini. Ya dedak emak, ya ke muslimat enak. Dedak emak ini. Ya ke muslimat enak. Kini kalau stres kini gak boleh compok. Para akora, para sasai, para nempen, bagi ngempen. Kini kau kepi bodoh, kini kan ngejompon gini. Stres, dapat ke muslimatan, guru alhamdulillah. Ya walaupun tidak maksimal. Kadang banyak andak ngertena asabab guru ngempen anak. Anak nangis keluar meli pentol, meli pentol masuk boleh. Keterangan oleh setong lalu ketemu oleh telo duaan loh berlah. Biasa. Ya, won, wamut imul jian. Nah, ini kan boleh saya nerangakin nih. Terus akigi ada eri orang lapar. Gula temuan maki keterangannya nih kan. Nerangakin. Fattashtul a'mala kullaha. Ini kasi ada Bu Abdul Qadir Jilani. Kula lemareh nguji, nyelidikin, nyoba, yuji bi gula kelakuan bagus ni kapil mari kapil. Mari won. Yo tiakin bi gula kapil. Fama wajadtu fiha afdala min it'amit ta'am. Coba. Gula bani ke iteliti ban gula. Kelakuan bagus kepi guru ternyata minggu lisan diteliti ada jung lebihan genjerna jung dekian ketimbang beri deer kau rek. Le, kok bisa? Ikuti keterangan berikut ini. Sambiana beri bese ke orang, katakanlah 1.000. Ya jong, bese di lingkok 1.000 ikalah. Kedua tak kira tidak ada kata. Jadi nama? Jadi pulsa. Jadi pulsa, jadi paket. Paket dah, penyongok arwah. Iya kan, masa tak tahu deh. Sesama pemain kan. Masalah kan. Dar sadaran dulu ya kan. Tahu satu tunggal bekilan ya. Sesama pemain dilarang saling mendahului. Oke. Japon istilah dan guna mana pidato abak pengarata tak nyongok. Abak ikere mibinakan. Paket bedah ya nyonodur. Malah mau tak tahu ngoperasi yakin nih WA pas pengaturan tak pas Pak langsung terekam. Masuk aju lurut. Kerining kuning galeri kok mak udah video ri ya kok azza.
lora aja mereka. Pon, jadi kan ambo gimana? Anu, ada pemuangan sama. Jadi jala kagelak kurun dari pok. Aha. Pon, tinggalin. Deer, kengun deer dah rumah. Ani kah? Ngagi buru ajunan, deerin, sarang kisah roni. Tinggi. Ekopiin, ETN, deerin, langsung bah norok ke peredaran darah. Langsung bah tadi deki. Deki ke bak bajang pun. Ke bak solat dekian. Zuhur kan? Apa? Kerja ganjaran, kal marhumain. Benih keruak ya? Kiaudi dia. Ada benih tindatin kau. Wah kenyaman wah. Saya baba nomor 2 dia tak jadi badan. Tetini kan ya? Almarhumain. Ya khosi abad ke bahri bani. Pakwa. Nyelodur. Ser. Ser ke buah pojong. Ada ki baki ke bukan Quran. Mason. Ke saron ni. Dah. Jaring ni benih matematika SD. Matematika Allah. Tetimun leluang, ibu ni bah luang kadun Allah ni berlipat ganda. Pakai wallahu yudhaifu limai yasha. Wallahu wasi'un alim. Pakai abah tambah. Pada ban sambian apu kain orang siapa sah. Gencer nasi apa sah. Mbian umpama oleh sebu gencer nasi apa sah. Biar langsung oleh sebu. King gencer orang siapa sah. Tak panggil leh apa. Begitu. Pelipatan. Itu loh. Bangkana gogok nih kawan. Wah gini kak, wah teng-tengin gini. Berkat gini. Mulai depak ke jompok. Baca dapat bang. Jak lek deer tibi karena gila tak ada deer. Oh tambah. Kompoi. Deer kompoi. Kompoi sekolah mas. Sekolah kaki maris, sekolah kaki hamid, sekolah kaki anu. Amonduk om mama kompoi ya. Masa oleh ilmu. Melo dua. Kisah Roni. Kok boleh? Iya saya nerangake masa tahun lima ke 4/4 dengan. Paham gitu? Itu hebat. Maka ada buna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kok kita teman nemu nih kejaran sehebat abri deer gitu. Sehingga berharapu senau sekena-kena yatim beni abri wese ternyata memberi makan. Atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak. Kode pun Kanjeng Nabi. Sambian tero inggi aten tero lemesah ben tero tak hajat egi kak dito. Irhamil yatim keni serena kana yatim wamsah ra'sahu kosot cedakah wa at'imhu min ta'amik nah nika it ambakun. Beri deer gini kena yatim gini. Napa saya deer biar mun deer kok jakalan beri kok jakalan biar mun deer kok ajam bapadu nimbian pada deer kok ajam dia. Ketika mun sampai beri deer ban sambian yalin qalbuk aten sambian bekal lemes wa tudrik hajatak sambian bekal tekah hajat. Iya amin bah beri. Mun amin mono. Pada pak. Endari yatim guru endale. Tahu sapan dengembun kata siapa? Bingki endare, ya tim jadi endare tahu sawat tingnya majora gluwingan sih, majora gluwingan sih malau. Empon jangan senikah, ampun. Tanpa kita memandang siapa yang penting yatim paling akhir. Beri deer mereka. Allah gegak kak. Insyaallah ti walim ya. Walim yang menapa maju bila waliullah illa ala sakha wa husnil khuluq. Orang wali ni tak kira bisa iwi sudah teti wali kecuali yang karena lampa ben akhlak bagus. Mangkana cek buambu ki mun beda ajaran ni kabeni keng bulan munceng ten gaul. Saya ngak cek buambu. Ni kamun tada keng mun tak amunyi sebuare malarat si aseda ka rajengan ni kan. Tore oba mangken dana panika suruh sabak ke masjid maju taruan. Muntah ada bu ya dina kibangki di udiare muntah eko
Tak ada. Kemun sebuare maki 100 juta ilaban. 200 juta ilaban. Do orang macam-macam mewah laban. Maka dari Madura pola gara-gara ni ke si barokah. Sejebon si Ammar guru. Di Madura fi kulli makan. Engki si Ammar Arafati Jailani anu cucu cicit si Abdul Qadir Jailani asejara ke compok. Biguli suruh deer. Ya tadi deer bigula. Pas ada bu, masya Allah saya muslim. Di Madura fi kulli makan. Uning Madura dekor lengan lekan dengan ngakan nama dulu. Fi kulli makan. Dalil lagi, ini hadis lagi. Jadi di Madura fi kulli makan. Kan muntalasan, setiap pindah tempat makan. Akhirnya buah. Fi kulli makan. Nega makan. Mulai makan boleh. Nega si akabayan barokah kan nega. Masyaallah. Raja kencerna. Tore sakin. Mon bimpum ya. Benak poton kok ngang banyak titireng bagus. Nabi Ibrahim. Napa tapan Nabi Ibrahim? Cuma Nabi Ibrahim tapan saja jelas setaringgun labak katamu. Labak katamu Nabi Ibrahim ni kak. Wa ma tagadzaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'adhaif. Gula tak tu mana dan gula ku benda suri kecuali bereng tamoy. Jadi mon beliau kan itu tak ada saya ada ring jompon sampai nyari je mon mailan au mailaini sampai 3 kilo. Tore jompok. Sampai jompon gitu sedia ki prasmanan. Ya tore deer. Jadi si masuk ya tore deer. Badereng Kristen masuk Islam. Sema Islam Hamka lamba. Profesor Dr. Yusuf Hamka. Mangkat bahannya mah Haji Yusuf Hamka mungkin. Ya Haji Yusuf Hamka coba ning YouTube Haji Yusuf Hamka. Ketika aboy baru ngiman gak man seluruh Indonesia, keng baru di bawah standar. Doorna nyaman, harga maba. Bila ilain jual 15.000, kini kayak jual 3.000, 4.000. Keng terus sedekah. Keng mun ngojak gratis tak kok. Nggih banyak gelo saya masuk. Iba tak benda sakan nggih. Tidak. Aku boleh mangkin dari YouTube ya, YouTube. Mungkin kan dalil YouTube mungkin. Ada kan, makan nyek kan oleh YouTube dia. Ada berpikir tong 2, 3, 4, 5 aja dia. 5 akun dia lah. YouTube. Ki lain saya takut ruang. Lain sebagai berkat ruang. Lagi masuk aja dia kafe aja dia. YouTube, gula pernah mangki. Bodoh orang sapo aja sapona. Nyompak sepeda ontel. Sehat. Padahal ni kalau umur sangang polo belu. Saya ditanya lagi gara-gara nama. Saban hari Jumat untuk nasi sekat ibeki. Laku Jumat kan? Menjadi mbian bang ucap. Coba mbian nguti aki tibi. Kau benar ya? Jompo. Santri belum ngatos. Itu hari begitu. Yumon karo mah. Mungkin ngambung ada. Kulaku resuri. Santai belum ngatos asli makin. Gula tanya ke ibu, kelak kan ini berapa jumlah kapi? Belum ngatos. Beden ni. Bah, dia le beli kok. Ada ya? Masuk ke dapur dikit. Mangkat tahu deh dikit. Jalan nemu boy. Wala. Mangkan gula tahu le kering. Anan benyau lah. Cok belum ngatos ke. Lain bini anan tibi dan tamoy bandeng sebarang. Cuma mangki. Iki guna bocor ingkeng kobotel. Bailek mengandung boleh. Ngendung. Pakan apa ya? Waduh ya Allah. Bada ni bini nguncan kan ika. Dah jadi amboy. Wap jadi. Tore kak ajak dingin kita re pengandung. Bok, oleh gula malay imbian. Siap. Arten make bini ge muari si borok siap ngidi kaki.
Gula oleh cur-cucuran mangken. Mangken ni kan banyak madrasah, seputo murid. Bener. Mangken ni ka kiai tempangi paringi obang satu sebu yang mau ibri na murid mangken. Tetimbian tore aga baik yang niat nyompeng murid. Lah roja bagel. Tapi minta ibadah. Tetimbian mator kayak kiai si badan ni kan. Chapter ko bater kiai. Sepaut ndi dua jempok wan. Mun pas keng niat berjuang gak ditoban Arabu nolong na orang berjuang. Ayo. Mbian noningi Mekah Madinah aja banyak deren. Oh tak tahu dah apa. Dari Mekah Madinah anu banyak. Bening melihat bini sedia aki tembak ikasa. Ada benar bu. Sedia aki makanan. Tetip kau orang gurih jual polami berdesi makanan terus ini kan. Lebur. Muntah bawa ni bini Indonesia sebab nuan roh. Pah apa ano. Aku buat TikTok ding dia. Pas apa ter dia. Tetip ada. Ya Allah. Mak terleterkan. Akhir. Oke, burr ya, bah pada musik ya, Om Sirano, apa nih, dore kasih torot, abu aibuan torot, atau teman cok lebih biasa torot, banyak, anak mana bu, mak yargain, kedua dicurigai adalah foto negara si lambak nolongin Nabi Muhammad, ngirep Nabi Muhammad meletak temu ban musuh. Syria. Tetimun adukung ke perjuangan agama, terus ke foto na mulja. Ya. Kan mangkan santri yolok pinter. Tak bulan gara-gara ni. Pinter ni ka mulja mana walambian. Dara guru mulja dari mulja na orang pagiong yan doro. Guru saya takut terbinin guru. Siapa saya nikah guru? Si bini guru. Selake yo con. Tujuh lakar selake saya sap nyapsam nih. Jadi reng laki aja sap nyapsam nih. Pada iwan bini anu war. Jadi masa ni kegun bentar bini masa ni. Lagi anu war. Keng guli seketon nama. Mata ada war bro. Artian mata entar ke bini gancan ada ya. Mata tahu jak bini tibir. Tuh di atas lu lakar nyungur. Tang bini. Lagi lu, ada darah, oke? Mak mau noreng ampau tak borok. Mak lesong ini ngaki. Berarti kan kalau agak ter, kan pas santri laki kau jak pinter, kru makin berdepin, namun siapa carang kiai, teh sepuluh depin, ter, kopi dua ter, di muljon ter, alah walam ya. Coba mau berdeng kabin di mak beda kembara undangan ke bebet buru. Cedera. Pas cocok apa long nih. Ya. Pas beda daun baru nanti. Pas beda anu pasar nih. Ya. Pas beda tulis nah. Dari macam merpati tak pernah ingkar janji. Ya. Cotot ke waris. Para Rabu sebetulnya. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Mangkadang. Pintar. Oning ka kata. Kata mo ni kantuan mon mo semojan kana munyi. Dung. Aduh. Sampai mangken tau lepate coba. Congok ni ngadis. Tau lematen kata. Cuan. Tau lematen kata. Kata harus tau lematen. Anak apa pun anak. Imam Qurtubi berdiri kita. Mina bita kali begitu tafsir ngana. Bahasan sedikit lebur.
Kata guru tahu lepaten gara-gara ngargain kata bolan bujun lamba bujun. Bujun kata ni kalamba toman nolongin Nabi Ibrahim perpan ibuang ka apoy sareng Namrud tinggi ge. Ibuang sareng Namrud ka apoy brok kata ni ka diri ni serga Nabi Ibrahim colon kata ni beda aing. Tiba semprot lagi. Kita kok bau roke mana? Dijak ring colon kata aing ning sekone ya tamat apoy. Tapi hanya mendukung kayak gitu loh. Sampai nak foto napa niki hargain tadi kata atau lewate. Wanggana beda dalil ning kitab al-haq ning kitab tafsir Ibnu Katsir. Mon ring sepone ahli terakat. Ahli terakat orang soleh. Pas ada Abu Bararabu. Ala annar rajulas salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Atas saungkuna orang laki sesoleh wanita yuhfadhu fi dzurriyyatihi ejaga irak sakatoronna. Gara-gara beungeun sepon. Mangkan pejuang-pejuang kati egi agento. Tak kira tapu potra napa kun yargai benoreng sampai kapanpun. Ganemian palebur berjuang. Kulo tak bisa morok kulo kun iburuk. Oke dah bapak. Aduh, kung gereng morok. Lebat napa? Pese. Lebat napa? Lebat tenaga. Lebat napa? Melindungi. Sepak. Cek seting mak kayak jadi ya. Untuk tak karya nyaman kakek. Iyalah. Kecuali ada yen nih ya. Kok masih ngiding kabar kakek rok mak kayak kakek. Cek seting ya. Beni kiai moson kakek. Engkau. Si dia rawan. Aro kulak topo ton titiring muncul. Tak kan bahwa dia ngocak. Aro ongkun tas benih kiai ro bajingan. Ya mungkin bajingan sesenika. Daron. Aro mah pas bisa ti kiai yo. Padahal tas benih kiai ro bajingan. Ya mungkin bajingan enggak gini. Teti tabing deden kiai. Teti tabing deden perjuangan. Ya ada napa ton pas ti kiai. Begitu banget kan? Saya Sayyidina Umar, jauh melondon niat tabah mati na kanjeng Nabi, tak buambu, mohon kau tak sama tak mati Nabi Muhammad. Hari ini kiai saya mati Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ben meni keluarga Nabi Sayyidina Umar, bunni orang jahiliyah sal. Hei apa terjadi? Kadung bagus ke? Pandi putra bini nya Hafsah. Apa? Pai keraji mun kanjeng Nabi tu. Karaji pak. Amat tua ka tukang si mati na Nabi ni. Miano ning ngapar mian. Segoja Umar bin Abdul Aziz pernah ngiding. Umar bin Abdul Aziz pernah ngiding. Khalifah yang sangat adil nyaman khalifah nyaman Umar bin Abdul. Kuruboton Sayyidina Umar. Piyo. Mau jadi piyo ke? Tare. Umar di putra Asim. Pas akabin ban orang bini secucur. Pai nyamai Ummu Asim. Ummu Asim gak itu berarti kompoi dari Sayyidina Umar. Ummu Asim ini akabin ban pejabat nyaman Abdul Aziz bin Marwan. Bahan di putra Umar bin Abdul Aziz. Kita ngiding kapar. Berarti bekas bajing ternyata atau foto jadi orang mon. Jadi mian jango jaga bajing tak kau waktu ke bajingan nih. Sehingga mun masalah tulus tak tulus muning dalam Athena. Kelenon. Mun masalah tulus tak tulus mun dalam Athena. Mun kadung tulus, mun kadung ikhlas, mun kadung ngalak. Pon apa bungkolon bajing mun setak bajing enggak. Tikal kiai. Abdin dadi pun apa? Bucok leja ingki. Ancol leja ingki. Tikal apa ajunan tak usah norok. Abdin eko. Ula pernah kau yonjang orang, pai kau ni ika jompo, orang ajian, abu ajuba, jangan ul, serem ben, abdina kon bakon lagi ay, ula nelpon lagi ay, ajunan makon ngoni puntan, kenggen, to minabi beda parlo ika dinto, kain to titi tabing dadan kain to, titi magi kiai kon ita kok kiai beda nape, si, gawat tan ul, gawat ul, to ngene, titi ule kawal, mulai numpak sepeda motor. Padahal atau wakin. Tapi gue suruh aja salib ke supir. Lah aja salib, tor. Kadur ke atas. Kadur ke atas. Saya tanya akibi gue lagi kiai gini.
Saya guys ya. Lambok sempat adaan sabeda serok ngerok ke pesantren kini kayak pasangki abdi nagi buru adu koi gak dito tako ke menikah cak kini ke tukang ngerok ngerok pokok awan bagian sanyo nama iku kan kuben kini kayak semangken kini ke sejak nurok jemaah tablik kok ya cek orang nurok jemaah tablik bah kini gak apa aku dan ini bahasa sadar pasti tidak bingde dan negul mangken awam gini tak tahu napa kini mon kan kau aman kan udah elang mangken magi jerum setong tak elang cek gini kelaban nih ketuan aja namboy kok ya pola lagu sadar-sadar pola mina boton itu tidak bagus ini mangken sambian semangken dung kadung mama gak semoran cek kun tak langkong mama panjenengan baca yang kepreng lapangan kan masa tak ngerti reng lapangan iya ru dengan sambian jet pacet teti orang lapangan tore sambian mungkin jet tak bisa ambu tore dukung baragiai sehingga mondere dina ada pepersia saya ngajak rokero engkau moson terus ku lekuk sambian insyaallah husnul khotimah sambian akhir hayatnya sambian pada teti orang tobat bisa ku lekuk nak boton teti orang bagus mak katon geng bedetin tetin lebat gak gula nika gula takok salah nika pada riwayat kan ento para rabu gula enga gula oning morok ning epot ecompo bedong kuya nika gula oning morok enyompo mina beda kali pas sirojut tolibu nerangaki ayat nika innal ladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahumur rahmanu wudda orang si ala ko bagus orang iman ban ala ko bagus kak dito jaipon bekal itu diyakin ka orang si andi iman ban ala ko bagus gitu wudda cinta kasih beda ate kak dito jaipon bekal mencintai dan dicintai tetipun orang lebur ala ko bagus makin apa guru makin rezeki nalpe bukten mo apa ini kan tak usah anak kok ya Allah oleh gini kan pasaan darusan kon laban darusan latamo labada lingkuring ban akhir mon orang ni kaki bekton cuban ki lebur ala ko bagus ni ka jepon dari ayat panika disebut teti orang si husnul khotimah bismillahirrahmanirrahim ikuti cerita berikut ini semoga tidak salah ning sirajut talibin insyaallah ya mon salah sama orang nah jak gula tak siap nih tak siap tak ngabas gelak geng gula pernah morok beda orang ahli ibadah ahli tahajud apa sama lolo dibudin setong bekto kemalaman pak entar ke setong kenangan pas temu bedereng bini paning tak langkong ya saboran ya ning seni kan ning seni kah nih kan buka anu narwa di kegiatan ini kelebat se orang ahli ibadah ini kelebat sanbon lebat para rabu lebat tengah bas ya cok nyaman nafsu ke makai sapa wakun bakun kule bae dah ni ke ada tetiba lebat tarima agedek atanya kata tak saya rasa seno kasih make seno kasih make Martin senike gua are cek make seno Martin senike wah larang gini make gua pangocak gini kan kan berempet itu nyaman lah ujian kan berempet tanya make gua pola ambian le potongan maren entar yo jok setan nih longit yo mana pola ambian entar lagi ini ambian anu awal jual engke kan berempat kan sekian tuh mau cek larang engke kan ngebahas bareng akhir mas macam tinggal gue lagi awal jual lagi gua andi kapas kompok mau dijual insyaallah maju
Ijual, bawa setan ya. Yung bawa setan ni beda rumah. Dia orang-orang yang perpantas sadar. Ijual kapas pun ni ka. Okay? Sambo dijual kapas pun ni ka. Boleh besen. Tambah makan. Ibu ki besen. Ni ka besen. Boleh mari majar pun. Tan sebini. Betul orang ko. Tan. Bah, ada apa ambian ko ni? Kikir-pikir ko. Apa? Pun tempat kering lain kita majar lamang geremang ko. Ambian lah majar makik mulia. Entan kikir-pikir. Mulai lah mari majar. Dibudin na bangga Roman ni ka ikut pun setan. Wah, lah. Aduh, tak bisa aja. Lala tak bisa. Mulai anu mangkat bang. Mangkat nih. Mangkat. Lala tak bisa kalau tak kuat aja. Saya saking anu guru apa nempen bon. Dopa. Gula pun tak kuat. Apa tore? Masuk ke dalam kamar ngagak muka ke dalam kita buka, aurat kita buka. Ni baru kuat nih kan. Si ahli ibadah ni baru kuat. Nah ni kan. Orang ni kan mau di iman lebur ala kau bagus, kontrol benar benar, seret, kontrol. Sebini kan itu ternyata baru tepak kau orang, jadi makin coba ternyata orang ini kalam bola. Jadi akhir di husnul khotimah masih dikale. Di budi masih ni. Aduh wan silake pun. Allah. Dan sebini, mau guna waktu ada mulai. Apa dia jangan datang kemarin ni. Mulai. Nika besar ni ko. Najis. Bulan besar gini kalau tekun umbian baru nikah gula niat lakukan coba. Abantan gula. Tan. Mulai sampai atuan. Allah sampai mulan. Allah. Ejaga. Ditaring sebini. Lah ni kenyaman resonansi. Detik gak sah hosok, getarannya masuk ke sebini. Sebini wah atuan kia. Allah. Atuan Allah. Mangocak dan sebini ini kan. Ya Allah. Abdin nagak dinto. Ngabes orang laki giburu kita ala kotusa abdin kita muka kalam pikun ngaga orang la tuat cek takon ka ajunan tining abdin saben mana ko maksiat pas abdin ada rasa takut sapora anak guste tuti pesese oleh nyenok gerua patado kapi ampon lewa kabakin kapi lewa anu ampon lewa kasedeka terus kapi kalam pin tada kun setong pesese oleh nerima gaya segila geru se Allah seseni ka guru. Lah guru baikkanlah, mon ri halal bulan kok kita ala apa. Akhirat atau bet pas ambu pesen ni kah pas ian. Ikatekeng sukses. Wah lampo sebini ni ka bekas ni kah. Ingat to petobatan nasuha bata anu sakale. Akhir bekto apa jeng dak bah deteng muan saya laki si Allah. Wah tak ning dido ni. Hari yang mana laku bagus ni keleburin orang ke? Ajo raging kening futul lo ke? Betul. Pango jangan. Kau main ngak ke rumah mana lo? Di mana buat rumah neta iya? Etos ketosen entar ke kanjana. Kanjana bani kabar Arabu. Saya lakar mungkin oning. Eka aman. Abukas sejombone. Yang tari di sebab jauh pas entar. Berleresak ikan to beda orang nyama bani ke. Oke. Orang yang bodoh, orang yang soalnya kesakitan di bini terus makin. Kedek pak, cepah terwakang koi. Bareng kan pakun mapan deh. Begelurah, majat mapan bareng. Akhir ceret, cek lemirang aki mono lagi maris. Pas aman laki kemarin deh. Korle beda orang bah marin latuan. Allah deh. Ya wala sama saat latuan cadek pak. Akhir jaret tak lo ni mas anu yentaren san yentaren bangun jangan sini kan buat leres sebeda orang yang mana iki wah berka saya tangkah entar ke laki gini ambian cari orang bini ratin serang entan tuli temu ni iman muntai kalau ambian kalah gude ini kata pak gua sih nggak badan muntai kan muntak tu cocok bian bola cocok ke gulai entan empon entare ongku san yendare ngabos muan wah ngak kasih bilan aduh mata makeri iya kok panuan ya Allah ibadah mati sareng ngajunan grobot mati Pak selakero mati Bang waduh nangis ning pakuak patah hati
Jaring jadi ternyata yang diharap ternyata meninggal dunia kan tidak sesuai ekspektasi kan. Ah, akhirnya bendem lah mak kai saya cucur jadi ya sejak ahli ibadah ini bendem kayak ini bendem jomblo jadi tandi lah tapi jadi berpan jomblo tidak omor jadi akhir jeretan sebini bang ocak bu andi atretan guru tanggi oh beda ahli ini genteng ahli ibadah dia pola bu ndek gagu lagi gua pangabala alamar kada kulen ni gareng bini ngak nikah pon potong nih ngak nikah Mbian mendak 2000 gula eka lagi ya. Gula ni soki, arta gula man gaman. Gula oleh kakak mbian, gula sebab sadar oleh kakak mbian. Tunya sebada oleh pesen dari modal dari kakak sambian. Torena agak aku. Ya bando. Apa yang terjadi? Petok ni ke Jepon, dia anak apa petok laki kapi itu nabi kapi. Keng beni nabi saya sebut gula ban sambian saya pas urasul saya wajib diketahui guru kan nabi kan bunyak bitong. Artinya saking makin teti wali kapi. Si petok ni tadi wali kapi. Lawan di petok. Andi putra petok wali kapi. Dore ke mari mari lepas hatowan. Allah. Aleng binian bang macam kening beridim bagaimana. Aduh ya Allah. Lebur jadi tengah ni gitu. Ambian tahu sah bahas kerujanya. Aroh. Almarhuman hanya hasi almarhum ibadi. Tahu saya bahas sudah jalan. Apa mak bahasa? Jangan ni gak sedekan punya. Dop, mon. Sabor mon. Saya usah bahas saya odi ya. Mon guru kan lagi ingkau tu amaluhu. Lepas ke tak apa, jangan tak puasa. Lagi kirim mi gonjoran tak buambu. Oh, bunga guru mon. Iya. Ada. Sedai temu kabar jadi tu. Teti belem yang maca Quran, mon zakah, jaga lisan, zakah, babunya abri teer kawane, bah puasa ning bulan Ramadan. Tengok sebulan lagi belum tentu dapat. Ya begitu, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan muka raja manfaat ini, dan muka raja barokah. Sekat beluk, kisah jam pek, kalau sekat beluk, 2 menit anganga depan. Oke, alhamdulillah, dan muka raja manfaat raja barokah. Sekat dintoh pamator, selamat berjuang. Karena impian ni rosa kambang ini pun, baca Quran, hafidul lisan, mutimul jian, langsung doa. Allah, nisar gue. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yugafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma taqabbal wa awsil jami'a thawabi ma qara'nahu wa ma talawnahu wa ma 'amilnahu minal a'mali shalihat fi hadhihi as-sa'ah wa ma tasaddaqa bihi sahibul hajah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazila ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nuhdi thawaba dzalika idan la hadratil marhum hasi'a wal marhum bahri Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa wasi' madkhalahuma wa naqqihima min khatayahuma kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma in kana muhsinaini fazid fi ihsanihima wa in kana musii'aini fatajawaz anhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.